Ahmed Suale ewu Ghana one of the hit death besi wo man mu ewosu wo man mu pa esan ekwan a yesifa edi abrante no efi na abrante no ti ase no na woni Tiger IP journalist bakwa oye undercover investigative journalist Anas Arumi ya o na yedwuma te GFA expose dindin die ba bonte ma ewosu wiase fo na nia ko FIFA nia no bisofo na te se wodi mu akotim bi pa na enu achi expose no achi ni ntemsem bi bobo ba ye na te se enam so ma abrante ye hia no ewo ni fie kwan so eleza amanfo bonito powerful no ya mo ya bomo pa no wo mo ebonito eku no efi atasfo ewiase emu na bisofo afia yeku no wo mu no afi aba akwa beto so enya seketwa be se mfie nan pepepepe eni atese amesuale ehwere ne kwa ewo oman mu ba be si enne ebusofo se me no wotu ka se nipa sumesi ana obente ese ye ache no en wono na oteso odi mu akonte ewo owo nu bi de Ghana ha MC a police for the ye hwehwemu na we are following the case. Critical look after the case. We are going through the case. We are investigating. There's a buffer can send market to as a da ama area to and chain. Na ne niamu no Ghana Press Association so as Bomotia say no say that do not is almost celebrating worldwide press day. Wo mesi sujia se na be ya aban be hunu se dabi sa abrante ne nko ewo no se wampe wasem anka ni ampe ni pumesi breti a na se wo man we mu no amanfo be hunu se I press no ana media no ye ni freedom ye ni kebi ma mi kebi amemo mu because okoko obi asem na no be ko bi e chie se ye be ku dia na se freedom ben ene wa ensemsem we emu na te se nipa bako a amanfo ede subo kese no ekoso ano ewo Ahmed Suale ni wo no ehu bi pa te se wosa member of parliament Ghana ha no any honorable Kennedy Agyapong ne busafo de tema amanfo de subo kese no share papa yi kon ene se ena kakra di anima sana Ahmed Suale ehia ni wo no na te se papa ya tena ni TV station so akapen se Ahmed Suale no ni no te so the phone crack kire obra oye undercover investigative journalist at so the phone ni we to dey no sa eka kire le dwuma ye for se so obi ewo edwuma ni mu no ohu se Ahmed Suale no won nam edwuma no hu bebi a na se bebi a won station no ye na 2 TV no won omu sa brand na bebi a omu timi kire no buru no omu license omu muru no omu yomu sanse chi mre won ho obese chi omuka adegusu nte no na nam so ma amanfoka dabi so openipa no tena bedwem online TV e such a command to abonte na command no echi no na sabrante no FM ehwere no kwade na se mu benya pa se a police for be hwehwemu e de afa openi no na so ni niam no wa invite no e de kosi ade office be tempemenu e na asem no etiko da se na se no hu enim nsem no bi ba ni niam so no na se nkofo omu di makote ma brante ni ahwere no kwade na se meto dan na nti no na nam so ma amanfo ehu ni se dabi LBP amembu no mu no wo mo hye nipa so ana se wo mo ye autocratic or authoritarian that say woman primo bi nko ma se mo mo chance the journalist ni na wo man mu na say wo ma membo mu wo nim na wa no ko ha na ko pe won asem na ko ka asem na tia pani bi a na say pani so de libre so na say life end na no wo be wu ani say say ama media djuma no ayedin ayeke bi ma mi ke bi asem bi a say wo bi twe ne bi mu so twe ne sre ne abasare so bi hu do ye no e wo man yi emu na sabre Ebra amanfo asa peje mu biem se Ghana ha esan se TV issue na si enrada no Ghana ha media for life eda ensere mu anasa mu ye atrex no anam so the pressure ato wo pani honorable Kennedy Agyapong so ma sabre wo de internet strong one nipa beto abonte de Ghana police force wo momo boso be bako pentem sa boso be bako pe we na wo de emom no se wo mo anhwehwe Ahmed Suale wo no ebunsem na nipa wo mo ejina mu nipa mienu ko hu wo mo se area for ekire mu so wo mo no mo ejina o twa brante ma be bi wo mo bontoku no so mo ntimi ankochi nipa mienu ni de odi ekire lo so mo na yes one fight so na beto abonte a na just wo no ede na panfo ebe ko ensem ma ko yi nipa kro ta eche no abeto abonte se no no so no ho beda fine just so one ho eni asem bia because the dimbo no address no an obi ade ni ede akire no na ebusefo ni semi ode beto edwa awa abonte so na mama for asha se edwende se ne je se ti asem ni here asepa de na je se honorable se wo ke nia ne tre se
a police for ye jemu nipa kro na say wo mo di be ba abonten mo body no ma chi nipa no e de akotum na ma emra no na di no e na ye asem ana say dey because say entie 9 year no mo tibi hu wo mo ye na 1 month pe ye de ntene mo so mo ye nipa kro ye chi akwan a na say bibi wo mu pa ne ti no say either say nipa no nipa ti true bi wo tumi wo man mu a woman to me money champs to me can say because woman so say to me ti and I the college to area na okoka no afre we no afre na ita asem na kwa free case to woman to me ka asem no and I say nipa no the college and I say nipa no kwa no o sai say asem no bi okwa kwa won ti ase and I say woman hwehwe mu no woman atoto na sese ate so woman hu bebi woman hwehwe free na bebi woman keka kwa na say ejuma no woman ja to won yes asem no aboni petimo Ahmed Suale wo no afei ene ni bra ba ho a say onno bo ankasa mo a ama 1 month entrene say o de koma police force omunya nsem no hwemu anenti ye bi sa senti 1 month de chi no so say ba ne say wo mantimi anko hu asem ne pomasi bre wo mantimi fa ni pakon ama mutina onno abo de ba na say police fo a ye gi omo atum wo man mu so omo ne ye ban bofo mo hwe ye so wo man mu na say wo madu we de pa ene say because wo mu adwumadie bi ya no obi be bo mo ntrene so wo mu koy adwuma na say nipa ne to mo antimi anye na bosomi ba ko ne chiro be ya na say wo mu adwuma no kay say ki anyi mfro mu nsem no mo ko tene because adwuma na ka say mo mu nimye na nipa no no betwe ko yo na say apɛ onkofa aka no 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 mo afa adwuma no edi because entia say ne adwuma amanfo dwuma wo mu ntia say na de we ensem no keka ko no Ghana nipa ni abre nipa ni di nsem ye chi ntia ebusafo ona bo kere Agyapong no be kasa na ye hwe say ne nte de boy ebe ye dwuma na ide say police for ebe di akire aye ho adwuma na say Ahmed Suale omo di lewu no we be yi omo to e de ato abonte ana so wo bentimi anya na say ona bo kere Agyapong mom e le beje e de aye na so nipa kro no di sa abone no ye de abeto dwa say eji efefo mpenifo ana so obi foforo fi baby e na ku Ahmed Suale enche ye be hu o my Ghana mu ni tie so for nsem no me de be see ase wo hwe ye bo matia na subscribe to your channel YouTube GH. Now follow yen away social media platforms Instagram, Twitter so @TooMuchGH_. Facebook so @TooMuchGH. Now every be benya update to stories so also wait when you be phone so we hu ensem no emu ye pa midi adenana ama usua ebedi ehia bi.